mukuru w'entebe ya katano hamwe n'umushwekero wa president mu district ya Mbarara n'abandi bebembezi babwiye n'abatura ahandengo zemeruka okucyaka uko buhereza bwa government bwemi mu district. Omukuvuga noku abebembezi bashabira okwegendesereza sente za PDM bege kuturukunya abantu abo kuba amateka nagagambe Kate chushchenkoko yaza kurunda plani akajita muri mitwaro makumyana una wari yatandukanye simwaza kwita parish model Noroko baza kwita program ya parish model ahabo kutamwo rujungu rwinji aba babwina abantu kurugahamurike tari yemwe kandi baherukira mu ruko rwa muhiji omugombo Ransia ya Rubindi. RDC imekatera turyabagenyi na warabwira baruka sente za parish development model ezebicweka ngo bariye no rurya mwe n'ababasazire bwanyuma twamazire kwegesa bakwata umushaho yabo bagarura abantu sente zabo. That's what I wanted to be clear. Ntabwo icyo tingwera kuro rwa muhiji nyowe arukugamba utwa bitaka ronkinjire kababire bampire cweka gane abanyancha abanyumwazi abazitungire nyumwazi bakashara umfeze ejeherere kireje abo wachikoza rachekorere natikwa kugira ki kuzigarra kwanza konkani yenda kuraburana nabo abahire sente za PDM bakaragahamuramwa ogubashabiro sente zo yiza bakazunywa naro bakazikoze se bitari byo ico naco ni cyenda amateka kora abo babiri ne business yo kuza gukora umwana ugenda ukore business ejo abo kubitwe nkabebembezi banyu bambara ndujya kwije turambure business zanyu ezimutire mu sente za parish model. Na bwanyuma abatura basimira bebembezi ahawe ntekateka nungi yo kubaretere nchiko ahansi ningashibaraza ngo nchijo kubayamba okumanya amadara gabebembezi babo jabo kuba abantu bahansi babire batakubasa kumanya umwuga wa chairman LC3 batakuma umwuga gwa kansara batakuma umwuga gwa chairman LC5 ahecho kubotara kumanya bahendro chimanyire ahabwe nchikwezi bachi ya pasoni kadida stawoni musima kurengwera tenchi kozitu yasia ahabesi Gasha kwa Evans Taremwa.